enwoma suamu ana yeguso a ewo school feeding eye etise ye ho man kwada dodo na omkọ aban school so titiu omomwo eye basic no omunya kwanya enya aduane edie eno no kra so mu kra momko school na aban yi ehse ne wo mo etum nchini esanse United Nations World Food Program edo mo ho abeka ho a se no mo de emo a eye mu ahoden enuane nuro ne nyina bi wo mu no eba wo mo de beko aban schools ne akrankra schools a nkwada ne bedi no munya ahoden sonko. United Nations World Food Program ekoso wiase afana nyina obepie mo man Ghana wuguso a wodi odwuma said ye beya enuane a omanfo ediko woni peduam no atimi agina brane enam so ma emo a yedi ewo man Ghana mu si benya ne papa ni enuane ndro ewo mu no omatimi ahwe ema ye dia ma ye mofra wonom ewo senior high school na afensu basic schools eno na Asante regional coordinator edema aye school health education program Reverend Emmanuel Ado ni Adom kase ebo ho komosi ye hu se emo a yedi no na ya sha ho ama yi nema wo nyina afiri mu no ahoden bia nhyeda nim se be ya school for no benya mo ahoden nti ana wode sa adwumade ni ba se emo bia yedi no se polished ana se unpolished no betimi anya na se unpolished rice na ebe fortified enu nuru ahodo bia se yenya bia ebe wo sa enu nuru no mu na se no eba na yema ye kuafo mo dua mo wo ha no edomo mo ne ba na yede ye sa pabo unpolished rice na abebo ma kuafo na mo sebe yin class no enya sika ku motom omo de behwe man school afen so be ma ahoden a asese obi anya oduane ya odi mu no bituma ma onya sa ahoden no nti me mesra ban se betumi a anka yempa asase a eso kakra na yufu a nam basa basa ko galamse no yema munye sa amufuo no na yeton a skani bi ko motom bi nso be wa oman mama no so emu ayede eno achi ene adisuafo a wonom wa jesu senior high technical school a wonom asase edi emu ni bi nso ni Adom kase ebo nkomosi nutrients ne wo we nim chain de na ne yedi no ti me sha eba students we say ye hia nutrients pa ye ni hia sa enjiane no ye ni say ye kofie de and ye parents de ometimi amaye aduane like aduane and nutrients so by aba school say ye maye mpie nko ba bia nti e wo say aban de new aduane and nutrients no bebre no eba na ye edi sa aduane no